Jeg står herude i Ørestaden ved nogle tilsyneladende efterladte bygninger. Efter sigende skulle et amerikansk firma kaldet Multinational United have opkøbt et større område på Amager. MNU, som firmaet også kaldes, er et amerikansk sikkerhedsfirma. De stod blandt andet anklaget for lokale krigshandlinger, ulovlige transaktioner og ikke mindst talrige af brud på menneskerettigheder. Der er dog aldrig faldet dom i nogle af sagerne. MNU blev stiftet for 28 år tilbage. Lige siden har de spredt deres aktiviteter over hele kloden. Nu altså også her i Danmark. Beboerne her i området kan fortælle, hvordan der for 2 dage siden kørte store hvide lastbiler ind med MNU-logoer og satte afspærringer op på området her. Vi har erfaret, at der allerede er fuld gang i den internationale rekruttering af medarbejdere, men hvad det er, de vil her i Danmark, det vides altså ikke nu. Det eneste, vi ved, det er, at deres seneste aktiviteter foregik i Sydafrika, og der har vi nogle billeder fra. They're spending so much money to keep them here, when they could be spending it on other things. At least they're keeping them separate from us. We're coming to you from the entrance of District 9, the refugee camp set up to separate aliens from the general population. They told me I was gonna get a vest. Don't worry about the vest, it'll be fine. Any new agents? Open the door, please. This is an amazing find. I haven't seen this type of setup. I don't know, this has got the markings there of, so it's definitely alien, but it's not a weapon. We're seeing heavily armed forces being deployed into District 9. Vi holder selvfølgelig et skarpt øje med aktiviteterne her i Danmark, ligesom vi holder nøje øje med situationen i Sydafrika. Camilla Lind Nielsen, TV1. The whole world is watching. The course of human history. There's a lot of secrets in District 9.